Sinay mga tawroy na benwak na kun narakay nusun de nga po ngayo. Mendeta pari corona imeye de nga po ngayo te songra. Ya benen pusmain kami na kun narakay nusu. De nga po nga tamero ayo. Ana meron ting abong ngayon kami ka mama nga usinen ronira ina nun tangainan tande ayo ebiri tebi metenua. Osti metuan de tekin arun tena makainan de tayei arun te tangira. Ana tangira te aswa na koira. On ting abong ngayon ako arakibu meron te aina ni itorin right may samwa. O arakibu menan yuane tebi meni mewa kibuna tebi mewowa. Yohana tebi meni mewa tebi mewowa imanya sinari na kwa na teka asabo beragin tataro. Tamerari karawa skarapa ko sky tau kondo rinde ngapong eta merwe ka komen kausira. Sasan penen mesu ka ngayaru ya meti o skarapa ko ka komangira o tantangay na eta merwa ayo. Iem teka resina mga ngoraya kinna. Sibisiya tami merori benaronira. An Ronnie na tanong randa tayo pa na benendikis pangaya. Rida yaya menam teka. Ay bunde yara ngairan kabene sunguranda tayo. Ska kwawat ya sa pa kya wana ra pakauran kaparam teka. Na tamay marori ya na mamakuri nanura. Andanganira jota pastongan konan mewakin. Kapara yara pura saki tau metama kay sakira. Pai kaya rakani ko naran gusto ara were metipkira. Amen. Ora kibun te nga pong yari asan te kinna ni yoane te pime ni mewa kibuna te pime wowa. O kakaunga pa yawari kya meikain kang kana yan pai para na Roma ko wari kya meikane. O taku te akana. Ayo auswa pakam na itang tangiri na yarong kay tangirin kami. Nawari kya rike nang wari rike kya. Ayo auswa pakam na itang tangiri na yarong kay tangirin kami. Araki punte nga po ngaya yang anira ti takantani nga. Erang kakawak arun te tangira. O arun na ray popo kinakoyorora. Ayarun na namakuri Yesu keme nang kwa yon tiape. Katiya na koira ngaira no meta. Pasinaria in kau ngaira. Ano poki arora. Nanun te tangira. Yang anira te kipunente nga po ngay rongon te tameria roi ya mena ni ruka te buina kipuna wapi meni mewa na konte ne bi meisuwa ruka te buina kipuna wapi meni mewa na konte ne bi meisuwa ngana rika mtai ko mengapun wareka te rongorongoan ne akakapia ni yei na nakaraki yang anira pa sinakona na tane arun te tangira te karaki awarere kayo Yesu ke ka nakwa kitekina arun te tameria roi ya yo maruagi anake anapai o kasukwa kira rikinta kawai o ikuri ni mete ti tameari ayo mai so meta ki anori wakakira rwa ni manangan tona ko nakikan ipopo kina konte tameari ayo ti iponga ari rarikina mai sa ki ari rarikina awaki kanta bimangaya nasi temena ti tameari are suku ay po kato wayo kakwa kinta karake yo pa arun na natangira ti tameri ni popoki. Mga tuwa na neta karake te kinna ni yei.
arun ne ayay popoki Sara Eden kia anak ko na nun te taon ne rang inang katabi-tabi kia nang may so meta kia mamana ngay na nun te taon ne o na kay kia mananga wakakaya to kura kia nga anak ko na ni po kia awa nura ne tinene jo meta ibo ko yo te yanang mais aya taraya te tangira po kana awa awring arun na nay po kia suke to kura kay nige Sara merone ay buka to wai awa taraya pa etangira pokana o ye ya mane asukuro ya sini me wa te tara mina ya popai awa ta kuro ya poto tau ta mane ya inki ya me bukinda no yani kani popok awa ngan to wa yo te mane sini me wa ri o ina no ya ta te mane ya na puntau bukina pe na konan pokian kaina no na de kaina no ya nukia na kai awa aku pe na ko runde menne te sabu pa ya ka bona ko te nan mani kai o tiran o yang ani yang kani to kura ni Sara meide na wata ya pa mena ya popo ka sini me wa tarare awa na nga naki to wani kai o tiran ne aya ki kapua sinora ikai arun na ana natangira te aswa men te makuri ke meni karake ikai asata ya pa tia koi o te tangira na ko meiro ya to kura kai kai na ya popo o sinata yan te ngabung ay nara kipun te tayay pa erang kakawak arun ko takin te tangira te ipopok na ko yome te kisinoria akia tangira te ipopok aria kaina noya tai tabitay o sina sakikan kuperia to koraka kan me akauringira te kipun te ngapong ay sina ko arun nara ara tangira awara ipopok na ko ya kaina rikira awan yana kanta dinga te aswa kanta dinga ya meirora ngaira no meta ay ka si tinatuan di minan tayay ko takin narun te tangira rang kakawag na nakauringira pasinaki maninga te aswa kay puninga ya te tangira o ngaira no meta ay ka stimatuan kandi di mina sinakota ne arun te tangira o te ipopok ako yarora akia tangira te ipopok ana ben kakabayag de yaran te ngapo ngayo o sinakainiran te tataru tamerari karawa korapo kaitaw nam te akari sasan ng uraya kinna o sipya tinetuan me wakina arun nam tangira te aswa akwasan nangan ko ipukira ako kota arun nam ipopok menam yon tiabe te tangira o ti ako yan ang kakawag inano ni meuran tayo na pokiran tayo na pasina mewa kina tia kakinanua yo tia swa na kuya rora na kuya kain dari kira o ameta ke sinoria akiana ana kainanua ti popo tia swa aira nasim na sa kororoi tia swa rania ta nungora te tayai pana te metua mewa kina arun te meu ni popo te tangira na kuya roya ni kapeni Rarira na nun tangay na yo tabira ikakakawa kay sinamang koroi mengara naratapa ikakakokoro nganira te merunga to kora pas na kunan kay taray si pangara kay sinamang koroi di tayo yo sa kororoi metam te asya taan pura ngayra metam o kay sakira ay kaya rakani ko naraan Kristo arawe are metebukira amen